of all those 172 recommendations that the state capture required law enforcement agencies to pursue, we are part of those. Of course, you'll understand that the majority of this will be handled by the ID. Yeah. We will handle those that the ID is not handling. So we are working closely with the ID in the NPA and with other law enforcement agencies. So we are tackling those. So there are matters that we are currently handling, and I think that we shall make some pronouncement that some activities will be happening this month. Dikarolo tsa bofelo tsa pegelo tse di rebotsweng semmuso ke monastilo wa komishene e batlisang magatwe a go tlhotlheletsa ditshweetso tsa mafapha a puso Raymond Zondo o di neetse President Cyril Ramaphosa monongwaga. Komishene e dirile diphitlhelelo ka ga bapolotiki ba le mmalwa go akaretsa le ANC jaaka lekoko le le busang. diHawks e samagane le merero e le mmalwa eo e akaretsang dikgetsi tse di saletseng morago di feta dikete di le 20. We have got 22,477 cases. This include the cases that we have already taken through that are serving before the courts. So the load itself is high, and then indeed when we increase the capacity, we will be able to deal with a number of them. Le fa go le jalo mookamedi wa diHawks o santse a momile molomo ka ga dintlha tse di amanang le kgetsi e tsitseng dipuopuo ya phalaphala ka maitlhomo go sireletsa dipatlisiso mo kgetsing eo. Let me not indicate who are the people that we have already approached. You see that generally, if a person is a witness, we will obtain an affidavit and file in the docket. So I will not mention who is the witness that we have obtained. Mookamedi wa diHawks o koneseditse ka gore o solofela fa batlatla tsa diphatlatiro mo lephateng leno mo sebakeng sa dingwaga di le 2 go matlafatsa bokgoni jwa yone jwa go lwantsha bosenyi. Thank you.